mucattiin kun haafiza taate kaatee kara kiristaanaatti heerwiigoo jedhamaa jirti. جزء الأول جزء الثاني محاضرة استي مجرشة رساتن بمارنيا دقميلي جزء الأول جزء الثاني محاضرة Egaa namoonni tokko tokkommoo kana ilaalchisuudhaan ishii miti AI ለጀዳ ጅሩ ቪዲዮ ሎዛ ሚዲያ የሚለው ላይ ዩቲዩብ ላይ ዛሬ ተሸዋል ማለት ነው አይደለም ሙሉን አንዳንድ ሰዎች እሷ አይደለችም ይላሉ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እንዴት እሷ ከሆነች ልትራሳ ትችላለች የተፈጠሩትን አጋጣሚዎች ይላሉ namoonni tokko tokkommoo ishee dhumatiyu birriidhaaf jettee interview godhamtee kaatee deebitee kaaddee jedhaa jiru isin kana maal jettu yaa jamaa egaa nutis dhugaa tokko tokko adda baafachuudha jennee bilbila mucattii argannee bilbillee turre okay tarra ሰላም ነው አለ አሞስ bilbila gurbichasa interview godhees arganne yeroo deebinne fi bilbilus innis akkas nuun jedhe ሄሎ ሄሎ ሰላም ነው ዛሬ መስገን ሀያት ወይ ደግሞ ረዲት በተባለችው እህታችን ላይ የሰራው ፖድካስት ነበር በሰሙ egaa dhugaa adda baafannee jirra walumaan kan ilaalluta nufaana tura ألف مبروك ما شاء الله هورا بولا لما تهاجيسا سديتا أخا jaartiin ustaas ibsaa social media irratti jirti jedhamaa jira egaa akkuma argitan isheen kun jaartii ustaas ibsaati jedhaa jiru kanas kan waliin ilaallu ta'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ordoftoota keenya ahlan wa sahlan wa marhaban isiniin jenna akkam fayyaa keessanii nagaadha jajjabaattu maalifu bagana gaataatanii egaa rakkoo tokko tokkoon walirkaa babbannee turre viidiyoo yeroo dheeraadhaaf sababa garaagaraatiin dhaabnee turre egaa har'a kunoo viidiyoo haaraadhaan viidiyoo bobbohaarsoo bashannansiisoo kan barumsa irraa argattan qabannee dhiyaannee jiran isiniin jedha welkaamtu anaa dhufu baga nagaan dhuftanii warri mana kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii mana kanaa yookaan miseensa mana kanaaf ta'a viidiyoo kan like gochuun eegalaan isiniin jedha akka nama hunda bira ga'uuf egaa kallattumaan gara viidiyootiin isin dabarsaa viidiyoon isinitti agarsiisu kan yedduu kana jechuudha social media kanarratti baay'ee ajandaa ta'ee dubbatamaa jiru isan isiniif qabadhee dhufe isin amma xumura viidiyoo kanatti na waliin tura bohaaraa bashannanaa isa sobatee sobsiisaa isa dhugaatee dhugaadha jedhaa bira darbaa jechuun waliin kan turrutaa amma xumura qophii keenyaatti nufaana turaan affeerraa daa'imtuubii egaa gara viidiyootti daa'i ሀያት አህመድ ትባላለች ወይም ረዲኤት ከእስልምና ወደ ክርስትና የተደረገ የህይወት ጉዞ እና ፈተና የሚገርም ቆይታ ይኖረናል እምነት ውስጥ ቁርአን ከማክተም ጀምሮ ከጅዛ አላወል ተውሂድ ላይ ነበር በጣም ትኩረት ማደርገው ምክንያቱም ቤተሰቦቼ ለሁለት የተከፈሉ ነበሩ እናቴ የሐባሽ አቂዳ ተከታይ ናት አባቴ ደግሞ ወሃቢ ወይም በተለምዶ ሱኒ የምንለው ነው እና የሁለቱንም እምነት ማለት እምነት እስልምና ይባል እንጂ ሁለት አቂዳ ያለው ቦታ እንትን እምነት ስለነበረ እናቴ ጋር በጣም ብዙ ሰዓት ስለማሳለፍ ተውሂድ ነበር የተማርኩት ጁዛ አላወል ጁዛ አሳኒ ሙሐደራ استي مجرشة رساتن بمارنيا دقميلي ጁዛ አላወል ጁዛ አሳኒ ሙሐደራ 40 أنا كان نبيان جزء الأول جزء الثاني محاضرة مماي كما أرجتن حياة أحمد جنم تجلاجرا مسلم ما كيسا يوكان غرا أمانتا إسلاما كيسا غرا أمانتا كريستيناتي هير ويغو جنم تجلاجرا نامي تكون أكاجت جسات ዱጋዳ ሞ ዱጋምቲ ወሉማን ኢላላ እንትን ስንላቸው ሁሉም ጥያቄ ያስነሱ ነበር መስጂድ ውስጥ ጥያቄ በጠየቀን ቁጥር አላህን አትመራመሩት ወይም ሸይጣን ናችሁ ወደሚለው ስድብ ነበር የሚቀነው አስተግፊሩላህ አልዓዚም አፊየሩ ጋፈኑ ረቢኒ በቃ እንቆርቆሪና ነው እንደማ አመንቲ ሙስሊማ ከሰቲ ጀቹ ሲቲ ባይዘዌ ኩኒ ጋር አመንቲ ክርስቲያና ከሳ ይጉን ባይን ጋፈቲና ወንጀዱ አመንቲ ክርስቲያና ከሳ ይመለ አመንቲ እስላማ ከሳ ተካ እንጋፈቲና ደለሜ እንበከሙ እንኩንስ ቀጀልፈሙ ቀብዲ መንታ ወንድም አለኝ አሁን ላይ የት እንዳለ አላቀም ወታደር ነው ከሱ ውጭ ግን እህቶች ሁለት አሉኝ
አንድ ወንድም አለኝ የኔ ታናሽ አሁን የምንኖረው አራታችንን ወንድሜ ወደ 4 ዓመት 5 ዓመት ገደማ ሆኖታል አድሬሱን አናቅም ይሙት ሂዳንም አላቅም akkuma dhageessan jechuudha mucattiin kun kan jette obboleessa tokkoon qaba obtaaddaara yookaan makalaakiyaa ta'ee jira jedhaa jirti asirratti jechuudha isiin eegaa kun dhugaadha moo sobaa yoo jenne keessa gadi buunee ilaalle wannichi kun soba ifa baadha jechuudha viidiyoo kana ilaala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته እንዴት ናችሁ ደህና ነኝ والله الحمد لله رب العالمين እኔ ያው ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ አይደለሁም በተለይ ቲክታክ ላይ አካውንትም የለኝም ግን ዛሬ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ እንድሰራ ተገድጃለሁ ወላሂ ጧት ላይ ረፋድ ላይ ልጆች ሆነ ቲክታክ ቪዲዮ አሳዩኝ እና ወላሂ እኔ በጣም ግራ ተጋብቻለሁ ፊቴ የራሴ ነው ድምጹ የራሴ ነው ግን እንዴት መቼ ያ ቪዲዮ እንደተቀረጽኩኝ እኔ ኢንተርቪው ተደርጌ akkuma dhageessani jechuun fuulli kan kooti jedhaa jirti inni interview irratti godhame sun jechuun sagaleenus kan kooti jedhaa jirti garuu an sa'aatii kamiin akka waraabame sa'aatii kamiin akka qarrazame an of hin beeku jedhaa jirti mee bareechaa አላቅም እስካሁን ድረስ የትና እንዴት በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆኜ እንዳወራሁትም አላቅም እኔ ስሜ ሀያት መሐመድ ኢማም ነው እናቴ ፋጡማ እንድሳመር ነው ተባለው ተወልጄ ያደኩት እዚሁ ኮምቦልቻ ከተማ ውስጥ ነው ኤሌመንታሪ ሃይስኩልም ዩኒቨርሲቲም እዚህ ነው የተማርኩት ሁለት እህቶች አሉኝ ሀውለት መሐመድ ኢማምና ኡሙል ኸይር መሐመድ የምትባል እህት አለችኝ እስሟ መሐመድ ኢማም የሚባል ወንድም አለኝ ያው እና እዚሁ ኮምቦልቻ ውስጥ ነው ተወልጄ ያደኩት ሙስሊም ነኝ ከቤተሰቡ ከዘር ማንዘር ሙስሊም ነኝ ዛሬም ነገም ከነገ ወዲያም ደግሞ ሙስሊም እንደሆንኩ ነው መቀጥለው እና ያዩት ቪዲዮ والله العظيم በጣም ነው የደነገጥኩትኝና ጓደኛዬን እጅስ ከማማከር አላቅም والله العظيم እኔ በእምነቴ እንደዚህ አይነት ሹፈት ከሚለቀቅ የአርቃም ቪዲዮ ቢለቀቅብኝ والله አላፍርበትም والله እኔ ሙስሊም ነኝ ዛሬም ነገም በእስልምና ውስጥ ነው የምኖረው ተወለድኩትም በእስልምና እምነት ውስጥ ነው የምሞተውም በእስልምና እምነት ውስጥ ነው ሶ ያ ቪዲዮ እንዴትና መቼ እንደተቀረጽኩ ባላቅም ፊቱም ድምጹም የኔ ነው ለዚህ ደግሞ የኢትዮጵያ እስልምና እምነት ተከታይም በሙሉ በጣም ይቅርታ والله አውፉ በሉኝ እንዴት እንደተቀረጽኩኝና እንዴት እንዳወራሁት ባላቅም ፊቱ የኔ ድምጹ የኔ በመሆኑ ብቻ ደግሞ እናንተ አውፉ በሉኝ ይቅር በሉኝ ከመጅሊሱ ጀምሮ እንደኔ የኔ ቢጤ ሙስሊም እስልምና እምነት ተከታይ መመናን ድረስ والله አውፉ በሉኝ ምን አይነት ሚስቴክ እንደሆነ አላቅም ቪዲዮ ስቀረጽም አላቅም ይሄን ቃልም ስናገረው والله አላሁ አለም አላስታውስም ለዚህ አይነት ቪዲዮም ሰርቻ አላቅምም ወደፊትም አልሰራም እና ይሄ ጉዳይ ፊቱ የኔ ነው ድምጹ የኔ ነው አምኛለሁ በጣም ይቅርታ ለሱ ግን መቼና እንዴት እንደሆነ ከኮምቦልቻ egaa walumaa galatti akkas fakkaata jechuudha akkana jedhaa jirti mucattiin an interview godhamee hin beeku an obboleessa makalaakiyaa dhaqee hin beeku jedhaa jirti isiin kun jechuudha kanaafuu mucattiin immoo ofiisiitti gadi baatee viidiyoo of waraabdee jechuudha akkuma isin argitan an har'as muslimaa boris muslimaa gara fuulduraattis muslimaa ergasiillee muslima jedhaa jirti egaa dubbii kana immoo ammas adda baafachuudhaaf viidiyoo tokkotu jira. ሰላም አለይኩም ያ ጀማዓ የወገናችንን ስልክ ቁጥር አግኝቼዋለሁኝ እስኪ አሁን ደውለን ፖድካስቷ ላይ በተናገረችው ንግግር ላይ ስለ እስልምና ማለት ነው ጥያቄ ስላለን ጠይቃታለን ካነሳችሁ እስኪ ቁርአን ላይ ሱረቱል ዒሳ አለ ብላለች እሱን ትነግረናለች ማለት ነው የቱ ጋር እንዳገኘችው እንደውል ሰላም ነው አለ ሀያት ነሽ አይደል አዎ ሀያት ነኝ እንዴት ነሽ እህቴ ኦኬ ዩቲዩብ ላይ ፖድካስት አይቼ ነበር ያንቺን ፕሮግራም ዶዌን እሱን ዩቲዩብ ማለት ዩቲዩብ ላይ አይቼሽ ነበርና አላየሽውም ነው አንቺ መለቀቁን እኔ ወላሂ ወንድም ምስም ከሆንክ ታምለኛለህ ብዬ አስባለሁ እኔ ትናንት ቤታችን ዱዓ ነበርና አያቴ መጥቶ እሺ ጧት እህቴ ጋር በቃ ስልክ ለመግዛት ነበር የወጣሁት
እና የሆነ ልጅ አይ ምን ነሽ ነው አንድ ቂራዝ ቤት ቀርተን ምናምን ብሎ ተቆጣኝ። ግን ምንድነው ኦኬ ፖድካስቱን አይቶ ነው? አዎ ከዛ ምንድነው ስለው ግን ደህና ነሽ አለኝ። ደህና ነኝ ያልኩት ሰው ስለነበር ሳይነግረኝ ደስም ባጀጅ ዘመዳችን አሳየኝ። በጣም ነው የደነገጥኩት። ስልክ መግዛቱን ትቼ መጥቼ ለእናቴ ነው ያሳየኋት ቀድሞ። ምክንያቱም እናቴ ነገር ብታይ ትሞትብኛለች። ከማንም ሰው አልፈልግም በራሴ ነው መጥቼ የነገርኳት። ፎቶ የኔ ነው ድምጽ የኔ ነው የተነገረው ታሪክ ግን ሙሉ የኔ አይደለም። ኦኬ አይ አሁን እኮ እኔ ድምጽሽን አሁን አልহামዱሊላህ ምናምን ነገር ስትይ እኮ ደነገጥኩኝ። ከእስልምና ወደ ክርስትና ምናምን ነገር ተብሎ እንደዚህ ስትይ ደነገጥኩኝ። እና አሁን አንቺ ሙስሊም ነሽ ነው? እኔ ሙስሊም ነኝ። ወደፊትም ምንም አላህ ያጽናሽ እህቴ፣ አላህ ያጽናሽ እህቴ። አታልቅሽ እንዴ! ለምን ነው የምታለቅሽው? ምን አስገድደውሻል ነው? እኔ ምንም የማውቀው ነገር የለም። ፎቶ የለኝም እንዴት እንድትገኝ ራሱ ምንም የማስታውሰው ነገር የለም። አይኖ በጣም በተደጋጋሚ ያመኛል፣ ይጥለኛል፣ ብዙ ጊዜ ያወራል መንፈስ ምናምን ግን ምንም ቢያመኝ እስልምና ውስጥ ምንም የሚፈጥር ነገር የለም። kana jechuudha dhugaan jiru yaa ummata isa kana jechuudha. Amma si gamjettiin akkuma dhageessan teenaan lakkii an wantin beekun jiru sagaleen koo ana fakkaata fuula koo ana fakkaata malee kan achirratti dhiyaate ana miti yoonni ana teellee sa'aatii sana an hin yaadadhu jedhaa jirti. An waan kana maalan jedhee bira darbe AI dhan jedhee bira darbe AI wantin hin goone jiru AI dha jedheen bira darbeen akka kooti isin akka keessanitti maal jettume waan kana Osama Juir silkii namicha isa interview godhe namicha kana jechuudha. Silkii isaa bilbila isaa argate itti bilbilee jennaan waan inni deebise ቢሮናና አውራንድ ምን ችግር አለው እዚህ ጋር ብናወራ? አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ያ ጀማዓ እንዴት ናችሁ? አና ቢኸይር አልহামዱሊላህ። ሀያት የተባለችው እህታችን ወይ ደግሞ ከእስልምና ወደ ክርስትና እንደተባለው ማለት ነው ረዴት የተባለችው እህታችን ማለት ነው እሷን ፖድካስት ላይ ያቀረባትን ዩቲዩበር ማለት ነው ስልክ ቁጥሩን አግኝቼዋለሁኝ። አሁን ቀጥታ እንደውልለትና ያለውን ዋዲህ ማለት ነው ሐቂቀተን ምንድነው ያለው ተጨባጭ የሚለውን ነገር ካነሳ ማለት ነው በአላህ ፍቃድ እንመለከታለን ማለት ነው። እስኪ እንደውልለት። ሄሎ ሰላም ነው? ዛሬ መስገን ሀያት ወይ ደግሞ ረዲት በተባለችው እህታችን ላይ የሰራው ፖድካስት ነበር በሰሞኑና በሱ ላይ ጥያቄ ነበረኝ። እሺ ማነው ቲክቶክ ላይም ፖድካስቱ ላይ የነበሩትን ፕሮግራሞች ከትያረክ እየለቀካቸውም ነበር እያዩሃቸው ነበርና ልጅቷ ከፖድካስቱ በኋላ አሁንም ስልኳ አለኝ እኔ ሙስሊም ነኝ ወደ ክርስትና አልሄድኩኝም እያለች ነው። የኔ ጥያቄ ምንድነው እቺ ልጅ ስቲል ነው አሁን ድረስ ሙስሊም ነኝ እያለችም ማለት ነው። አንተ ግን ከእስልምና ወደ ክርስትና እንደሄደች አድርገህ ነው እየለቀክ ያለው ሚዲያ ላይ። ይሄንን ነገር እንዴት ነው የምታየው? ተገቢ ነው ብለህ ታስባለህ? ቢሮናና አውራንድ ምን ችግር አለው እዚህ ጋር ብናወራ? አላቀም ሳይሆን ኦኬ አሁን እንደምታዩት ዘግቶታል ማለት ነው። እንግዲህ ልጅቷ ያ ሰላም ዱጋን ጅሩ ካና ጀቹ ያ ኡመታ ዱጋን ጅሩ ካና ጀቹ ጀቲን አናሚት ጀዳ ጅርቲ ባይዘዊ ቪዲዮ ብራት ደርቢና ኡስታዝ ኒኬኛ ኡስታዝ ኢብሳ ሐሰን ኤጋ ጀዱ ካና አከ ቡልቲ ኢጃረቲ ቤከማዳ እኒ ዱሪ ፊኪዳ ኡስታዝ ኢብሳ ማልማል ጀዳኒ ፊኪ ረቱ ጅታ ቱራኒ እኒ አማገሩ ዱጋ ፈካታ qulqulluudhaafi hunduraan himamee jira qulfintan walii wal banaa huncabuun ta'uu barseera axayyibaatu lixayyibiin wal fakkaatti waliif jira umrii wajjin dheeradhaati wajjin tuura wajjin waara umrii wajjin dheeradhaati wajjin tuura wajjin waara akkasitti cidha isaanii gaggeessanii jiranii ustaaz ibsa kana ilaalchise namoonni tokko tokko immoo naafaa ta'u maala ta'u
haasaa tokko daddarbataa jiru jechuudha. Sanas kan waliin ilaallu ta'a. Nasraa Gursum yeroo baay'ee waa'ee Ustaaz Ibsaa kan irratti dubbattu ammas isheenis dubbii dubbataa jirti. Mee dubbii Nasraa kana ilaalle. Yaa Oromoo ani jalqaba irratti kabajamoo Ustaaz Ibsaa dhiifama. Akkasuma haadha mana Ustaaz Ibsaa dhiifama. Aruuza leencaa ta'a. Rabbi hamdu sunirraa qabu. Ani jibbaa Ustaaz Ibsaa qabaachuu xiqqeessuu Ustaaz Ibsaa qabaachuu osoo hin taane warra koomantii uummata maraataa kanaatu bakka hundatti meeshiin godhee na yaamee miira keessa na galche. Wanti an jee meeshiin gootanii na yaamina. Ustaaz Ibsaan fuudhee Nasraa kootu jettaniitiin jee malee ani hinaaffaa yookaan jibbaa yookaan immoo Ustaaza jaalala yookaan immoo ganaa heerumaa yookaan immoo na fuudha jeetii miti. Wanti an jee meeshiin gootanii na yaamina haa fuudhu hireessaa kee hin jee. Amma maaliin jechuu barbaada? Adantaa kana yoo Rabbi sodaattan cufa. Ani jaartii Ustaazaa dhiifama obboleettii xiyya qaalii Ustaaz Ibsaa obboleessa xiyya qaalii dhiifama warra miidiyaa kana waliin nu oofaa jira. Ani siin kabajaa miira keessa na galchanii dhiifama. Har'a Ustaaz Ibsaa obboleessa ta'ee jira jechuudha. Ergasii maal ture? Dhirsa isii ture akka isiitti jechuudha. Har'a immoo obboleessa isii ta'ee jira jechuudha walumaa galatti. Egaa Nasraa Gursum har'a booda waan keessa dhaabatee jira ma'assalaam isin. Kanaaf immoo ajandaan keessa cufamee jira ma'assalaam siifis dhirsa gaarii Rabbi si babbusu jenna. Egaa viidiyoon kanaa wal qabatuun isinitti agarsiisa ammas. Viidiyoon kun immoo yookaan haati manaa Ustaaz Ibsaa fuulli si mul'atee jira. ألف مبروك ما شاء الله هو رابولا لما تهاجيسا سديتا أخا caayaa rakkataa ta'a bal'adhaa akka odaatti dandararaa kun eebboroomotaati. Akkuma argitan yeroo dheeraa hin fuudhu jee dubartoota hedduu maraachaa ture. Ifumaa fira maraatanii by the way inni maraachine inni singilummaa keessa yeroo dheertu ture. Sababni hoo dubartoota hedduu qalbii isaanii jenqoofi malee fuudha dadhabee bulchuu dadhabeeti miti. Amma fuudhee jira garuu intala tana jaartii isaatii yaani bakka iccitu dhokottu raabate nama qacellu beektoota tanii argitanii namatti jaartii isaatii yaani. Amma isiin tunga fuula isiin nama hundaa beekaa garuu nu dhokoisee jechuun achoo fuula rakaa. Sheekotiin by the way jaartii ta'e wani dhokoisitaniif maali? Dhokoisitanii abalutti beekamtu boodarrammaas. Hamzaan kunis ragaa ittiin qabu garuu jedhaniidhaan fide malee innis ragaa ittiin qabu jechuudha. Baarakallahu lakuma isiniin jennee jira Ustaaz Ibsaadhaanii jechuudha. Egaa viidiyoo kana like akka gootan abdii guddaan qaba. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti jaalalli Rabbii fi nageenya Rabbii bakka isin jirtanitti isin waliin haa ta'uun isiniin jedha.